වෙද්දී අපි හිතුවේ නෑ මෙච්චර දෙයක් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අපි 2025 ආරම්භ වෙද්දී අපිට මේ වගේ ඩබල් මැක්ස් අවුට් කරන්න නැත්නම් මෙච්චර ලොකු වර්ක් එකකට යන්න හැබැයි අපිට ඒක කරන්න පුළුවන් වෙච්ච එකම රීසන් එක තමයි එකම හේතුව තමයි අපි පිටිපස්සේ තිබ්බ අපේ ටීම් වර්ක් එක. අපි ගොඩාක් දේවල් ප්ලෑන් කරේ අපිට අදාළ විදිහට අපිට ගැලපෙන විදිහට අපේ ටීම් එකේ මිනිස්සුන්ට ගැලපෙන විදිහට තමයි අපි ප්ලෑන් කරේ. අපි ඒකත් එක්ක ලොකු ප්ලෑන්ස් වලට වඩා එදිනෙදා චූටි ප්ලෑන්ස් ගොඩකින් තමයි අපේ නිර්මාණය සාර්ථක වෙන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් මම හිතනවා 2025 මේ ගත්ත වෑයම 2026 වෙද්දී ඒක ඩබල් ට්‍රිපල් වර්ක් එකක් කරන්න අපිට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. මොකද මම හැමතිස්සෙම කියනවා අපිට ආයතනයෙන් ලැබෙන ආදායම නම් අපි ආයතනයට පෙරලා ළමක් දිය යුතුමයි. ඒ දිය යුතු දේ මොකක්ද? අපි ආයතනයට දිය යුතු දේ එකම දේ අපිට ආයතනයට දෙන්න පුළුවන් සේල් එක කියලා. ඉතින් අපිට දෙන්න පුළුවන් එකම දේ සේල් එක තමයි. එතකොට මේ අපිට හරි මං හිතන්නේ මාව හරි ඇහෙනවනේ. හරි අපිට දෙන්න පුළුවන් ආයතනයෙන් අපිට පෙරලා අපිට දෙන්න පුළුවන් දේ තමයි ආයතනයේ ඉන්කම් එක දෙනවා. ඒ අපි දෙන්නේ සේල් එකත් එක්ක. එහෙනම් ඒ සේල් එක අපිට වැඩි කරන්න නම් අපි අපේ හදවතින් හිතන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මම ආයතනයේ කොච්චර ප්‍රසන්ටේජ් එකක් මම ආයතනයට සේල් එකක් ලබා දෙනවාද කියන එක. එහෙම හිතපු කෙනෙක් විදිහට ඒ දේ හැබෑ වෙච්ච කෙනෙක් විදිහට තමයි මම මේ කතා කරන්නේ. මොකද 2024 දී සේල් එක නිර්මාණය වෙද්දී අපිට ලොකු අභියෝගයක් තියෙනවා. කෝටි 1.5ක් සමස්ත නිර්මාණය කරන්න ඕනේ සේල් එක ඇපෙක්ස් අවුරුදු තුල නැත්තම් ෆොරින් ටුවර් එක ලොන්ච් කරන්නේ නැහැ කියලා. අන්න එතනදී සේල් එක කොච්චරක් වැදගත්ද? සේල් එක අවශ්‍යයි. මේ හැමෝම එකතු වෙලා වැඩ කරන්නේ අල්ටිමේට් සේල් එකකට කියන එක අපි අවබෝධ කරගත්තා. එතනදී මොකක්ද උනේ? අපි සේල් එක වැඩි කරා. මගේ කම්පැනියට මම කොච්චරක් සේල් එක දෙනවද? මට ආදායම දෙන කම්පැනියට මම කොච්චර සේල් එකක් දෙනවද කියන එක තමයි මගේ එකම අභිප්‍රාය වුණේ. ඒක රුෂානිත් එක්ක මම කතා කළා. ඒක සංගීත් එක්ක කතා කරා. ඒතකොට ඒ හරහා අපිට හැකියාව ලැබුණා එන්න අපේ සේල්ස් වර්ධනය කරගන්න. එහෙම වර්ධනය වෙලා තම අපිට ඕන සේල් එක කොච්චරක්ද අපිට සේල් එක ඕනේ කියන එකත් එක තමයි අපි එන්න වර්ධනය වුණේ. එහෙම වෙලා තමයි අවසානයේ අපිට 55ක් 64% එක සතියක සේල් එකක් දක්වා වර්ධනය කරගන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් මම හිතනවා මෙතන ඉන්න අය තමන්ගේ සේල් එක තමන්ගේ සේල්ස් පර්සන්ටේජ් එකට කම්පැනියට දෙන මේක වෙන කාටවත් නෙමෙයි දෙන්නේ. මේක ආයතනයට දෙන සේල් එක. ඒ ආයතනයට දෙන සේල් එක තමන්ගේ හදවතින් තමන්ට දැනෙනවා නම් තමන්ට මේ සේල් එක මම දෙනවා. මෙහෙම තමයි මම සේල් එක දෙන්නේ කියලා දැනෙනවා නම් 3%ක් 5%ක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ලොකුම දැවැන්තම දේ බවට පත් වෙන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා 2026 ඔයාලට දැනෙනවනම් මම ඇත්තටම 2026 දෙන්න ඕනේ ආයතනය වෙනුවෙන් දෙන්න ඕන දේ මොකක්ද කියලා. ඒ තමයි එකම දේ සේල් එක. මොකද සේල් එක ඔයා වර්ධනය කර ගැනීම තුල පමණයි ඔයාට අපි හිතමුකෝ ඔයාගේ ආදායම කියන දේටත් වඩා සේල් එක වර්ධනය කිරීම තුල ඔයාට කොහොම හරි ආදායම මොන විදියකින් හරි ඔයාට නිර්මාණය වෙනවා. මොකද ඔයා දෙයක් එළියට ලබා දෙදි කවදාවත් ණය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ දේ ඔයාට අනිවාර්යෙන් ඔයාට ලැබෙනවාමයි. මොකද ඒක මම අත්දැකීමෙන් දන්න දෙයක්. ඔයා බය නැතුව ඔයාගේ තනි ලයින් එකක් හරි වේවා ඔයා පුළුවන් තරම් ඔයාගේ සේල් එක වර්ධනය කරගත්තොත් ඔයා හිතන්නේවත් නැති වෙලාවක ඔයාගේ ආදායම වර්ධනය වෙනවා. ඔයාගේ ටීම් ශක්තිමත්ව වර්ධනය වෙනවා. ඒක මම සහතිකේතම කියන්න දන්නවා. මොකද ඔයා දෙයක් ලබා දුන්නොත් අනිවාර්යෙන් ඒකට දෙයක් ලැබෙනවාමයි. ඉතින් මං හිතනවා 2026 ආරම්භයේ ඉඳන් අපිට හිතන්න තියෙන කරන්න තියෙන එකම දේ වෙන මුකුත් ලොකුවට අපිට හිතන්න දෙයක් නැහැ. ලොකු ටාගට්ස් එක්ක අපිට හිතන්න දෙයක් නැහැ. අපිට හිතන්න තියෙන එකම දේ තමයි ආයතනයේ සේල් එක කොච්චරක් මම වර්ධනය කරගන්නවාද? ආයතනයේ සේල් එකට මම කොච්චරක් දෙනවාද කියන එක තමයි ඔයාගේ තියෙන එකම අභිප්‍රාය වෙන්නේ. අපි ඉන්කම් එක අපේ ඉන්කම් එක විතරක්ම අපි වැඩ කරන්න කටයුතු කරොත් එහෙම අපි
මොකක්ද ආත්මාර්ථකාමී බවට පත් වෙලා. ඇයි අපි ආදායම ලබා ගන්නවට වඩා අපි සේල් එක ලොකු ප්‍රමාණයක් දීලා ආදායම ලබා ගන්නකොට ඒකේ දැනෙන ෆීලින් එක දැනෙන සතුට ගොඩාක් වැඩි. එහෙනම් 2026 දී අපි දාම් බලන්න chat එකේ අපි බං හිතනවා ගොඩාක් මං හිතන්නේ 200 පැනලා ගොඩාක් අපේ මේ ලීඩර්ස්ලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ ලීඩර්ස්ලට මම අහන්න කැමති හැම කෙනාගේම හැම කෙනාම දාන්න තමන්ගේ සේල්ස් පර්සන්ටේජ් එක ඔයාගේ 2026 වල ඔයා ආයතනයේ සමස්ත සේල් එකෙන් your percentage in total sale then I think you can put the message. Then I want to know that your sale percentage in 2026. Okay, now chat box is open for you. ඔයාසියට 3ක් දෙනවද 5ක් දෙනවද ආයතනයේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සමස්ත ටීම් එකක් විදිහට සේල් එක කැල්කියුලේට් කරනවා. ඒතර හැම කෙනාම දාන්න පටන් ගන්න ඔයා ආයතනයට දෙන සේල් එක කොච්චරක්ද? As a percentage but හැමෝගෙම ඕනේ hurry up leaders. Then you can put the message, you can open the chat box and you can put the percentage. හරි ගොඩාක් අය දාලා තියෙනවා 100%ක්ම දෙනවා කියලා. ඔව් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඇත්තටම ආයතනයේ සමස්ත සේල් එකෙන් අපිට ඒ හැඟීමම තියනවා නම් ඒ කියන්නේ උපරිම ප්‍රමාණයම අපිට දෙන්න පුළුවන් කියන හැඟීම තියනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ඒ දේ ලැබෙනවාමයි. ඉතින් අපිට ඒ තැන මොකද මම එතන ඉඳන් 10% කියන තැන ඉඳන් පටන් ගත්තේ 10% කියන තැන ඉඳන් මේ දක්වා මෙහෙම එන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ මේ කාරණාව හින්දා. ඇත්තටම ගත්තොත් පහුගිය අවුරුද්දේ මාස 8ක ප්‍රකාලය තුල මම මගේ ලයිෆ් එකේ ලොකු චේන්ජස් ප්‍රමාණයක් මට නිර්මාණය කරගන්න හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ 2025 අවුරුද්දේදී ඉවර වෙලා 2026ට එද්දී ඔයාලට කියන්න එක දෙයක් තියෙනවා. ඒක තමයි ප්‍රධානම දෙයක්. ඒ තමයි ඔයා 2026 ස්පෙන්ඩින් එකට යොදා ගත්තා නම් 2026 ඔයා යොදා ගන්න ඕනේ දෙයක් තියෙනවා. මම ඒක සෙෂන්ස් වලදීත් කලින් ගොඩක් අයට කියලා තියෙනවා. මොකද්ද? ඔයා මතක ඇතුව ඔයාගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ඔයා උපයන ධනය සමස්ත ප්‍රමාණයම වියදම් කරලා දැම්මොත් එතනදී ඔයා 2026 ඔයාට නැවතත් මේ වගේ ව්‍යසන කිහිපයක් ආවත් ඔයාට විවසනයට ඔරොත්තු දිය හැකි ෆන්ඩ් එකක් ඔයා ළඟ තියෙනවා නම් ඒ වගේ නැවත ඉන්කම් එන ක්‍රමයක් ඔයා ළඟ තියෙනවා නම් ඒක ලොකු දෙයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ අපි ගත්තාම අපි සෙෂන්ස් වලදී කියලා තියෙනවා ගෝල්ඩ් වලට අපිට යන්න පුළුවන්, ඊළඟට ලෑන්ඩ්ස් වලට අපිට යන්න පුළුවන්. ඒතර අපි මුදල් යොදවන්න ඕනේ එක්ස්පෙන්ස් කරන, ඒ කියන්නේ එක්ස්පෙන්ඩිචර්ස් කියලා අපි කියනවා. නැත්තම් වියදම් කරනවා, හැබැයි ඒකට අපිට දෙයක් රිටර්න් එකක් එන්නේ නැහැ. ඒක නෙමෙයි කියන්නේ, රිටර්න් එකක් එන දෙයක් ඔයාට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් නම් මේ ආදායමෙන් ඇපෙක්ස් වල 2026 ආදායමෙන් ඒක තමයි ඔයාට තියෙන ලොකුම දේ. සාමාන්‍යයෙන් මං කිව්වේ 30%ක් ඔයා ගන්න රුපියල් 10,000ද 10,000න් 30%ක්. ඒ කියන්නේ 10,000 නම් 10,000 into 30%, then how much? 3,000. Then 3,000 you have to invest. මොකද ඔයා එහෙම කරේ නැත්තම් ඔයාගේ හදිස්සියේදී ඔයාට ඒක මොනවාකටවත් පාවිච්චි කරන්න බෑ. ගොඩක් අයට මම දන්නවා මෙතන ඉන්න ගොඩාක් අයගේ සල්ලි earn කළා, but ඒව ඒ විදිහටම පහසුව මුදල් කියන දේ අපි earn කරන්න ගොඩාක් පහසුවට. ඇයි ඒ? පහසුව කියන දේ අපි සලස ගන්න ගොඩක් කැමතියි. ඒ හින්දානේ අපි වාහන ගන්නෙ, ඒ හින්දානේ අපි ගේ ගොඩාක් ලස්සන කරන්නේ, ඒ හින්දානේ අපි ගොඩාක් විවිධාකාරයේ තැන් වලින් ගිහිල්ලා කෑම කන්නේ, ඒ හින්දානේ අපි ගොඩාක් හොටෙල්ස් වලට ගිහිල්ලා ලයිෆ් එක එන්ජොයි කරන්නේ, ඒ හින්දානේ අපි ෆොරින් ටුවර්ස් යන්නේ නේද? අපි ගොඩාක් කැමති පහසුවට. මේ අපේ පහසුව කියන දේට අපි ගොඩාක් කැමති. මේ පහසුව කියන දේ අපි
ඇති කරගන්න ඕනේ. අපිට ඒකට තියෙනවා 70%. හැබැයි ඔයා 20%ක් අනිවාර්යයෙන්ම 2026 you have to invest. මොකද එහෙම කරොත් විතරයි ඔබ ජයග්‍රාහකයෙක් බවට පත් වෙන්නේ. 2026 අවසානයේදී මම 2026 ආරම්භයේදී කිව්ව දේ තමයි මේ විදිහට ඔයා පොඩ්ඩ ආරම්භ කරපු දේ 2026 අවසානයේ වෙද්දී ඔයා 2027ට යද්දී කොයිම වෙලාවකවත් ඔයා ළඟ ෆන්ඩ් එකක් නැති වෙන්නේ නැහැ. ඔයා ළඟ ඉමර්ජන්සි වලට ගන්න පුළුවන් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක මනි එකක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් මොනවාම හරි දෙයක් ඔයා ළඟ ෆික්ස් ඩිපොසිට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුම අනුව ඔයාට කරන්න පුළුවන් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් තියෙනවා. අපි ගත්තොත් එහෙම ආරක්ෂාකාරී ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා හරහා ඔයාට පුළුවන් මට මෙන්න මෙච්චර පවුම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මට මෙන්න මේ ලෑන්ඩ්ස් දෙක තියෙනවා. මට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා. මට මෙන්න මෙහෙම ඉන්ෂුරන්ස් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් තියෙනවා. මට මෙන්න මේ වගේ ෆික්ස් ඩිපොසිට් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන් වීම විතරයි 2026 ජයග්‍රහණය වෙන්නේ. මොකද මම 2025 ජයග්‍රහණ කියලා කිව්වේ මොනවද? ටයිටල් ඇචීව් කරපුවා, ඒවම මැක්ස් අවුට් ඇචීව්මන්ට්, සේල්ස් ඇචීව්මන්ට්ස් එක්ක අපි 1 මිලියන් මේ වගේ දේවල්. හැබැයි 2026 අපේ ඇචීව්මන්ට්ස් බවට පත් වෙන්න ඕනේ ඒව නෙමෙයි. 2026 අපේ ඇචීව්මන්ට්ස් බවට පත් වෙන්න ඕනේ මොකක්ද? මං අර කිව්ව ඔයා ළඟ තියෙන ලෑන්ඩ්ස් ගාන, ඔයා ළඟ තියෙන ගෝල් පවුම් ගාන, ඔයා ළඟ තියෙන අනිකුත් ඔයා ළඟ තියෙන ෆික්ස් ඩිපොසිට්ස් වෙනවා නම් ඒ amount එකේ කොච්චරක්ද, ඔයාලගේ ඔයා මොනවද තවත් ආයෝජන විදිහට කරලා තියෙන දේවල් මොනවද කියන එක බලන්න පුළුවන්, දකින්න පුළුවන් නම් 2026 ඔබ දිනලා ඉවරයි. ඉතින් 2026 ප්ලෑන් එක අපි නිර්මාණය වෙන්න ඕනේ මෙතන. ඇපෙක්ස් අවුරා ආදායම හම්බ වෙනවා. ඇපෙක්ස් අවුරා බදු ගෙවන මිනිස්සු අපි. එහෙනම් ඇපෙක්ස් අවුරා ආදායම හම්බ වෙද්දී මේ ආදායම මෙච්චර ලක්ෂ 56ක් දෙන තැනක ආදායම අපි හම්බ කරන්න ඕනේ. ඒ හම්බ කිරීම තුළ අපිට තියෙනවා දෙයක් මොකක්ද? මේ දේවල් තුළ අපි හරි විදිහට මේ දේවල් අපේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කරලා ඒ දේවල් වල ආදායමත් එක්ක අපිට පුළුවන් අපිට වියදම් වලට යන්න. හැබැයි කෙනෙක් හිතනවා නම් මේ ආදායමම සම්පූර්ණයෙන්ම වියදම් කරනවා කියලා, ඒක නෙමේ 2026 ඔයාගේ ජයග්‍රහණය බවට පත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ හැමදේම එක්ක අපිට ලොකු දැවැන්ත දේවල් ටිකක් තියෙනවා 2026 කරන්න. ඉතින් මම කතා කරපු ටික පළවෙනි පැය භාගය අපිට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ මම කතා කරපු ටික අපිට සමරි එකක් දෙන්න පුළුවන් එක්කෙනාට අපිට ඉක්මනින් chat එකේ අවස්ථාව දෙන්න. ඉක්මනින් සමරි එකක් මට අවශ්‍යයි. ශාලියා, ශස්නා ගොඩක් අය ඉන්නවා. මට ඉක්මනින් සමරි එකක් දෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඉක්මනින්ම යාට අවස්ථාව ලැබෙනවා සමරි එකක් අපේ ටැමිල් මීඩියම් අයට ලබා දෙන්න. රේස් හෑන්ඩ් කරන්න මට එයාව එතකොට මේ ඉක්මනින්ම ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එක මේ සමරි එක දාන්න පුළුවන්. රේස් හෑන්ඩ් කරන්නකෝ ශාලිය හරි, ශස්න හරි. තාම නෑනේ ශස්න. අෆ්‍රා ඔයාට සමරි එකක් දෙන්න පුළුවන්ද? අෆ්‍රා අනාස්ට සමරි එකක් පොඩි එකක් දෙන්න පුළුවන්ද? අනික තාම නෑනේ. ශාලිය හිටියා. ඉක්මනින්ම අපි ටයිම් එකත් එක්ක අෆ්‍රාට මම කෝහොස් දෙන්නම්. අෆ්‍රා Good evening sir මං ඇවිල්ලා කලින් ඉඳන් හිටියේ නැහැ. මං අහපු විදියට මං කෙටියෙන් දෙන්නම්. Okay. Okay, good evening to all. நான் ஸ்டார்ட்லேருந்து இருக்கல. நான் கேட்ட விஷயத்த நான் ஷார்ட்டாக சம்மரியாக சொல்கிறேன். என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால்
இப்போ 2025வது வருஷம் வந்து முடிஞ்சிட்டு எங்கள்கிட்ட இருந்து போயிட்டு இந்த 2025வது வருஷத்துல வந்து எங்களோட ஐடிஎஸ் டீம்ல வந்து எங்களோட எபெக்ஸோட டீம்ல நிறைய லீடர்ஸ் வந்து நிறைய பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் அடைஞ்சிருந்தாங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு சார் கொஞ்சம் நேம் சொன்னாங்க. ருஷானி சிஸ்டர், அஷ்ரஃபியா சிஸ்டர், நஃபீஸா சிஸ்டர், இவங்க எல்லாம் வந்து 1 மில்லியனை நோக்கி போயிட்டிருந்தாங்க 2025ஆம் வருஷத்துல. அது மட்டும் இல்லாம நிறைய லீடர்ஸ் மாதிரி வந்து இன்னும் சின்ன சின்ன அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்ல இருந்து பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் வரைக்கும் எல்லாமே வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருந்தாங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு வெஹிக்கிள் வாங்கியிருந்தாங்க, ஒரு சில பேர் வந்து லேண்ட் வாங்கியிருந்தாங்க, ஹவுஸ் வாங்கியிருந்தாங்க. ரெண்ட்டுக்குண்டாலும் கூட அவங்க விருப்பமான மாதிரி அவங்களோட ரெண்ட் ஹவுஸ் எடுத்திருந்தாங்க. அடுத்தது வந்து அவங்க விருப்பமான மாதிரி ஹவுசஸ் சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. ஹஸ்பண்டுக்கு ஃபோன் கிஃப்ட் கொடுத்திருந்தாங்க, ஒய்ஃபுக்கு கிஃப்ட் கொடுத்திருந்தாங்க, ஹஸ்பண்டுக்கு பைக்குன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி நிறைய லீடர்ஸ் மாதிரி வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருந்தாங்க 2025வது வருஷத்துல. இப்ப நாங்க வந்து 2026வது வருஷத்துல காலடி எடுத்து வச்சிருக்கிறோம். சார் சொல்றாங்க வந்து இந்த வருஷம் வந்து அச்சீவ்மெண்ட்ஸையும் தாண்டி வந்து நாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு விஷயத்த வந்து கட்டாயம் செய்யணும்னு சொல்லி, அதாவது வந்து எங்களுக்கு தெரியும் நாங்க எவ்வளவு தான் வந்து ஏர்ன் பண்ணாலும் எங்களுக்கு மணி என்றது வந்து எங்களோட கையில நிக்கிறதில்ல. நாங்க வந்து எபெக்ஸோரால் ஏர்ன் பண்ற இந்த இன்கம் வந்து நாங்க கட்டாயம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும். அதாவது வந்து திரும்ப திரும்ப ரிட்டர்ன் எங்களுக்கு வருமானம் வார மாதிரி ஒரு வழியை நாங்க ஏற்படுத்தி கொள்ளணும்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த 2026 வருஷத்துல வந்து நாங்க எடுக்கிற இன்கம் வந்து இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு எங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பண்ணி கட்டுப்போம். அதுதான் வந்து நாங்க எங்களுக்கு கிடைக்கிற உண்மையான வெற்றி என்று சொல்றாங்க. அதாவது வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு லேண்ட் எடுத்து வைக்கலாம், கோல்ட், அடுத்தது வந்து எங்களுக்கு சேஃப்டியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான்ஸ் இருக்குது. அதுல வந்து எங்களுக்கு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி வைக்கலாம், எங்களோட மணியை டெபாசிட், அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குதானே, சேஃப்டியான வழிகள். இப்படி வந்து ஏதாவது ஒரு வழியில நாங்க ஏர்ன் பண்ற இந்த இன்கம் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு விஷயத்தை நோக்கி கட்டாயம் போக சொல்றாங்க. நாங்க வந்து 2026வது வருஷத்துல எங்களோட இன்கம் வந்து இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டோம்னு சொன்னா அதுதான் வந்து உண்மையான வெற்றி அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே சார், පුළුවන් විදියට කරා. හරි ඕකේ අපි සර්ගේ එකත් සමරි එකක් දෙන්න අක්ෂා ඔයාගේ කෝහොස්ට එකේ විදිහටම තියෙනවා. හරි ඕකේ එහෙනම් අපි මේ 2026 පණිවිඩයත් එක්ක අපිට වැදගත්ම දේවල් ටික කතා කරන්න මේ වෙලාවේ අපේ සර් චෙයාමන් සර් සහභාගී වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් අපි අපේ 2026 ආරම්භයේදී අපිට ඉතාම වැදගත් එතුමාගේ අදහස්. මොකද අලුතෙන් ආයතනයේ දැන් ඊයේ දිනේදී අපි පැවැත්වූ ආයතනයේ ආරම්භක උත්සවය. ඉතින් ඒකෙදී අලුත් වෙනස් වීම් 2026ට වෙන වෙනස් වීම්, ඒ වගේම අපිට අදාළ වෙන වෙනස් වීම් මොනවද, මොන විදිහාකාරයේ අලුත් අප්ඩේට්ස් මොනවද කියන දේ අපිට සර්ගෙන් දැන ගැනීම ඉතාම අවශ්‍යයි. ඉතින් මම හිතනවා සර් මේ වෙලාවේ සහභාගී වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් සර්ට ආරාධනා කරනවා මේ වෙලාවේ මයික් එක මියුට් කරන්න. හරි ඕකේ සර්, එහෙනම් සර් over to you. බොහොම ස්තුතියි හිරුණ. ඉතින් මං සම්පූර්ණයෙන්ම කතාව අහගෙන හිටියා. ඇත්තටම මේ සමස්තයක් විදිහට ගත්තාම ගොඩාක් ඇචීව්මන්ට් සිද්ධ වෙච්ච, ගොඩක් අය තමන්ගේ ජීවිත වෙනස් කරගත්ත අවුරුද්දක් 2025. ඉතින් මුලින්ම මම සුබ පතන්න කැමතියි අපේ ඩයමන්ඩ් එක්සිකියුටිව් මුසාෆිරා අවුරුද්ද අවසන් කරන්න අපිට හොඳ ජයග්‍රහණයක් දුන්නා. ඒ වගේම මිශ්‍රා අපිට ඇපෙක්ස් මැනේජර් එකක් ඇචීව් කරලා දුන්නා. ඉතින් ඒ දෙන්නට මම මුලින්ම සුබ පතන්න කැමතියි. අපි කතා කරලා ඔක්කොම ඉවර වෙලා ට්‍රාන්ස්ලේට් යනවද හිරුණ? එහෙමනේ. අපි එහෙම මේ සමරි එක අප්‍රා මේ එහෙම ට්‍රාන්ස්ලේට් හරි. ඒ දෙන්නට මම ප්‍රථමයෙන්ම සුබ පතනවා. ඉතින් 2026 මේ වෙනකොට අපි මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටිකක් මම ජනවාරි 1 වෙනිදා කතා කරෙත් නෑ. ඒ කාරණා අපි මේ වෙනකොට ආයුර්වේද ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට මේ ඇප්‍රූවල් වලට දාලා තියෙනවා තව අලුත් ප්‍රොඩක්ට් රේන්ජ් එකක්. මොකද ඔයාලා කරගෙන යන ව්‍යාපාරයේ තවත් ඔයාට අලවිය පහසු කරන නිෂ්පාදන තව ආවොතින් ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා තමන්ගේ සාර්ථකත්වයට තව ගමන ලේසියෙන් පහසුවෙන් ගමන් කරන්න. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් අපි යම් නිෂ්පාදන
ප්‍රමාණයක් දාලා තියෙනවා. ඒවා ඇප්‍රූවල් ලැබෙන විදිහට ඔබට ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා අර ගිය අවුරුද්දේ අපේ ආණ්ඩුවේ මේ ප්‍රශ්නයක් හින්දා ඒගොල්ලෝ වැඩ කෙරුන්නේ නැහැ ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව 2025 කම්පැනි මේ ෆැක්ටරි එකේ රිනීවල් එක හම්බුනේ දෙසැම්බර් මාසේ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා 2026 එක ජනවාරි පළවෙනි සති 3 ඇතුලේ සම්පූර්ණ කරලා දෙනවා කියලා. ඒකත් එක්ක අපිට හලාල් සර්ටිෆිකට් එකේ වැඩේට හිමම යන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒකේ පුංචි ගැටලුවකට එන්නේ මේ දේවල් ටික සිද්ධ වෙනකොටම ආයෙත් මේ නෝම්බි එනවා. ඉතින් සමහර විට ඒ නෝම්බි ඉවර වෙනවත් එක්ක අපිට හලාල් සර්ටිෆිකට් එක ලබා දීමේ හැකියාව තියේවි. ඊළඟ සති 2-3 ඇතුළත මිලියන් ක්ලබ් ඉන්න කට්ටිය දකින්න ඇති. මම ඊයේ දැම්මා මිලියන් ක්ලබ් එකට අපේ අලුත් ලේබල් සෙට් එකක්. ඒක පුට් සප්ලිමන්ට් රේන්ජ් එකේ ලේබල් එක බොටල් එක ඒ දෙකම චේන්ජ් වෙලා එනවා. බොටල් එකේ අර මූඩිය අරිනකොට ඒකේ ලොක් එකක් එක්ක එන විදිහට අර වතුර බෝතල්ලේම අපි අරිනකොට ලොක් එක කැඩෙන්නේ යන්න ඒ වගේ ලොක් එකක් සහිත මූඩියක් එක්ක අලුත් බොටල් එකක් එනවා. මොකද විශේෂයෙන්ම පිට රටවලට ඔයා නිෂ්පාදන අලෙවි කරද්දී මොකද අපේ ඇපෙක්ස් අවුර එකේ මීට අවුරුදු 12කටත් කලින් කරපු බොටල් එකක් තමයි එක දිගටම මේ වෙනකන් අපි පාවිච්චි කරේ. නමුත් දැන් කාලෙට ගැලපෙන විදිහට ඒකේ පැකින් අපි චේන්ජ් කරලා තියෙනවා. ඒකත් එක්ක මේ ආයුර්වේද වැඩ ටිකයි හලාල් එක යන අතරේ කොහොමත් මේ නෝම්බි එක සීසන් එක ඉවර වෙනකොට අලුත් ISO සර්ටිෆිකට් ටිකත් අපිට ඉෂු වෙලා තියෙයි. එතකොට ෆොරින් මාකට් එකේ කාට හරි ලොකු අලවියක් කරගෙන යනවා නම් එයාලට ඒ වගේ ෆයිල් එකක් ඒ රටෙත් තියාගෙන වැඩ කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම අර අපේ rules and regulation කියන එක ගොඩක් printed document එකක් විදිහට PDF එකක් විදිහට කට්ටිය ඉල්ලලා තියෙනවා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අපි ලබන සතියේ ලබා දෙනවා. ඒ වගේම rules and regulation ටික member login එකේ ඔයා සයිට් එකට ලොග් වෙනකොට ඒකට මේ accept කරලා ටික් එකකින් යන විදිහට හදලා තියෙනවා. එතකොට අර කවුරු හරි ඔයාගෙන් හරි මැසේජ් එකක් ආවේ නැහැ කියලා කෙනෙක් චෝදනා කරන්න හදනවා නම් ඔබට එයාට කවදාවත් චෝදනා කරන්න බැරි වෙනවා. මොකද එයා ලොග් වෙනකොටම එයාට අර මේ ටර්ම්ස් කන්ඩිෂන් ටික එහෙම කියවලා තමයි ලොග් වෙන්න වෙන්නේ. ඉතින් එකපාරක් දෙපාරක් කියවනකොට මතක හිටිනවනේ. නමුත් දිගට මේක ටික් කරලා යන්න අපි හරි ගස්සලා තියෙනවා. ඒකත් ඊටාම කෙටි දවසකින් වෙබ්සයිට් එකේ ප්‍රදර්ශනය කෙරෙයි. ඉතින් අර නීති වලින් ගොඩක් බැඳලා තියලා අපි ව්‍යාපාර කරනවට වඩා බොහොම සුන්දරව ලස්සනට ව්‍යාපාරය කරගෙන යන එක තමයි මං හිතන්නේ හොඳ අපි කණ්ඩායමක් විදිහට ගොඩක් වටින්නේ. ඉතින් මේ කණ්ඩායම ඇත්තටම ගොඩාක් හොඳ එකමුතුවකින් බොහොම ලස්සන ගමනක් ආවා. ඉතින් ඒක ගැන අපි ගොඩක් සතුටුයි. ඇත්තටම මේ අවුරුද්දේ මම හිරුණ මහත්තයාගෙන් ඉල්ලනවා මට මාසෙට ලක්ෂ 50ක් හම්බ කරන කෙනෙක් කොහොම හරි මේ අවුරුද්ද ඇතුළත මෙතනින් හදලා ඕනේ. ඒක කරන්න පුළුවන් හැකියාව මේ කණ්ඩායමට තියෙනවා. ඒ වගේම මාසේ ඇවරේජ් ගත්තාම මිලියනයට උඩින් උපයන අයගේ ජීවිත කතාව ඇතුළත් 10 දෙනෙක් වගේ ප්‍රමාණයකගේ එයාලගේ ලයිෆ් ස්ටෝරි එක අපි පොතක් විදිහට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි ළඟ දැනටම මේ කණ්ඩායම ඇතුලේ ගත්තම අපිට රුෂානි ඉන්නවා, ඉරුණ මහත්තයා ඉන්නවා, ඒ වගේම සෆා දැන් අපිට මිශ්‍රත් ඒ ගොඩට එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඒ වගේම දැන් මේ මුෂාෆිරාගෙත් ඉන්කම් එක ඉහළට ඇවිත් තියෙනවා. ඒ වගේම නෆීසා ගොඩක් හොඳ ආදායමක ඉන්නවා. මේ විදිහට දැන් මිලියනෙන් උඩ ඇවරේජ් එකේ ඉන්න මට්ටමට ආවම අපිට දෙවනි අවස්ථාවන් වලදී ඒගොල්ලොන්වත් ඒ විදිහටම කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලගේ උදව්ව මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපිට ටෙස්ටමෝනියල් 200ක් හෝ 100ක ප්‍රමාණයකින් බුක් එකක්
ලැන්ග්වේජ් තුනෙන්ම ටෙස්ටමෝනියල් බුක් එකක් කරන්න අපි අදහස් කරලා තියෙනවා. දැනට හොඳම තත්ත්වයේ ටෙස්ටමෝනියල් අපිට 30ක් විතර එකතු වෙලා තියෙනවා. මේක 100ක් වගේ එකතු වුණාට පස්සේ කම්පැනි ඩොක්ටර්ගෙත් නිර්දේශ ඇතුව අපි ඒ ටෙස්ටමෝනියල් බුක් එක කරන්න මේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේකේ මේ ට්‍රාන්ස්ලේට් එකක් කියලා දෙනවා. මම මේ අවසන් කරන්නම්. මං ආවේ ඔයාලට අලුත් අවුරුද්දට සුබ පතලා යන්න. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි අපි දැනට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම අර ඩොකියුමන්ට් ටික ඔයාලට ඉක්මනින්ම ඉෂුව කරනවා මේ සතිය ඇතුළත. සහ ඉතින් අපේ ලෙජන්ඩ්ලා මිලියනෙන් උඩ ආදායමක් කියන ලංකාවේ ගොඩක් ශක්තිමත් ඉන්කම් එකක්. ඉතින් අපිට මිලියන 2කටත් ආපු අය ඉන්නවා. වැඩි දවසක් යන්න කලින් අපිට මෙතනින් මිලියන 3 දකින්න ලැබෙයි. හැබැයි මං ඉල්ලනවා ඉරුණ මහත්තයා මට කොහොම හරි මිලියන 5 කෙනෙකුත් මේ අවුරුද්දේ හදලා දෙන්න. ඉතින් අපි මේ අවුරුද්දේත් අනිවාර්යයෙන්ම ෆොරින් ටුවර් දෙකක්වත් අනිවාර්යයෙන්ම යන්න ප්ලෑන් කරමු. මේ ඒ වගේම 2026 අපි තවත් රටවල් දෙකකට සංචාරය කරමු. ඉතින් මේ හැමෝම ඒකට එකතු වෙන්න ඔයාලට හොඳ නායකත්වයක් ඉන්නවා. හොඳ ලීඩර්ෂිප් එකක් ඔයාලගේ පිටිපස්සෙන් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නායකත්වයත් එක්ක සියලුම දෙනාට තමන්ගේ ජීවිතයේ සියලුම සීන සැබෑ කරගන්න ශක්තිය, ධෛර්යය, වාසනාව ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි සර්. අපි අෆ්රා අපිට සමරි එකක් දෙමු නේද? සර්ගේ පොයින්ට්ස් ටිකේ. ஓகே சார். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு எங்களோட சாமன் சார் வந்து எல்லாரையும் வெல்கம் பண்ணி கொண்டாங்க. தென் வந்து அவங்க ஃபர்ஸ்ட்டுக்கே விஷ் பண்ணி கொண்டாங்க எங்களோட முஷாஃபிராவை. 2025 வருஷம் முடிவடைகிற அந்த டைம்ல வந்து முஷாஃபிரா டைமண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைட்டில் அச்சீவ் பண்ணியிருந்தாங்க. அதே மாதிரி மிஸ்ரா வந்து எபெக்ஸ் மேனேஜர் என்ற டைட்டில் வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருந்தாங்க 2025 வருஷம் எண்ட்ல. ஸோ அவங்க 2 பேரையுமே சார் வந்து விஷ் பண்ணி கொண்டாங்க. தென் வந்து சார் சொன்ன விஷயம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராடக்ட்ஸுக்கு வந்து அப்ரூவல் போட்டிருக்கிறாங்களாம். ஸோ வந்து எங்களோட சேல்ஸை இன்னும் அதிகரிக்கிறதுக்கு வந்து இன்னும் ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அப்ரூவலில் போயிட்டு இருக்கிறோம். அது வந்ததும் வந்து அதே மார்க்கெட் பண்ணுவாங்களாம். அடுத்தது வந்து இன்னும் 3 மந்த்ஸுக்குள்ள எங்களோட சர்டிஃபிகேட்ஸ், அதாவது ஆயுர்வேதிக் சம்பந்தமான சர்டிஃபிகேட்ஸ், ISO சர்டிஃபிகேட்ஸ், ஹலால் சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த 3 மந்த்ஸுக்குள்ள ஓகே ஆகிடும். லாஸ்ட் இயர் கொஞ்சம் எங்களோட அந்த கவர்மெண்ட் இஷ்யூஸால தான் அது லேட் ஆகிட்டு. ஸோ வந்து இந்த 3 மந்த்ஸுக்குள்ள ஆஃப்டர் எங்களோட ரமஜான் எங்களோட நோன்பு வருது தானே, நோன்புக்கு பிறகு வந்து இந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்ஷா அல்லாஹ் அவுட் ஆகும்னு சொல்றாங்க சார். அடுத்தது வந்து எங்களோட ஃபுட் சப்ளிமெண்ட்ஸுக்கு ஆல்ரெடி எங்களோட மில்லியனர் கிளப் மெம்பர்ஸ் குரூப்ல வந்து அப்டேட் பண்ணியிருந்தாங்க சார். எங்களோட ஃபுட் சப்ளிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து புதிய லேபிள் அடிச்சு புது டிசைன்ல தான் வந்து பாட்டில்ஸ் எல்லாம் வந்து இனி வந்து அவுட் ஆக போகுது. அதாவது வந்து லக்கோட இப்போ நாங்கள் எங்களோட வாட்டர் பாட்டில் எல்லாம் வருமே, லொக் உடைக்கிறதோட அப்படியே ஓப்பன் பண்ற மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து லொக்கோட ப்ரொடெக்டா பாதுகாப்பான முறையில தான் வந்து எங்களோட ஃபுட் சப்ளிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இனி வந்து இன்ஷால்லா வரப்போகுது. லேபிள் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி புது விதமாக தான் அது வந்து வரப்போகுது. ஏன்னா நாங்கள் வந்து வெளிநாடுகளுக்கும் அதை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்றதால சேஃப்டியா இருக்கணும் என்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நியூ அப்டேட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்களாம். அடுத்தது வந்து ஆயுர்வேதிக் ஒர்க், ஹலால் ஒர்க், அடுத்தது வந்து ISO சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாமே வந்து 3 மந்த்ஸ்க்குள்ள ஆஃப்டர் ரமஜான் வந்து எங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும்னு சொல்றாங்க சார். ஸோ வந்து இதுக்கு பிறகு எங்களுக்கு ஃபாரின் ஒர்க் எல்லாம் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிட்டு போகலும் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் எல்லாம் வச்சு. தென் வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஓகே எங்களோட பிஸ்னஸ் சம்பந்தமான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து ஒரு PDF வடிவத்தில் வந்து இந்த வீக் இல்லாட்டி நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து எங்களுக்கு கிடைக்குமாம். ஆல்ரெடி நாங்கள் குரூப்ல அப்டேட் போட்டிருந்தோம். அந்த PDF சொல்றாங்க ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் PDF அது வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் மாதிரி அவுட் பண்ணிடுவாங்களாம். இது எப்படின்னு சொன்னா இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒருத்தர் வந்து அவங்களோட அக்கௌண்ட்டுக்குள்ள லொக் ஆகக்குள்ளே அவங்களுக்கு ரீட் பண்ற மாதிரி தான் இருக்குமாம். அதெல்லாம் ரீட் பண்ணிட்டு தான் அவங்க வந்து அந்த அக்கௌண்ட்டுக்குள்ள லொக் ஆகணுமாம். அந்த மாதிரி தான் வந்து இதெல்லாம் அப்டேட் பண்ணுவாங்களாம். அதாவது நாங்கள் எங்களோட அக்கௌண்ட்டுக்குள்ள ஒருத்தர் அவங்களோட அக்கௌண்ட்டுக்குள்ள லொக் ஆகக்குள்ள இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் எல்லாமே ரீட் பண்ணிட்டு போகக்கூடிய மாதிரி தான் அமைஞ்சிருக்குமாம். அடுத்தது வந்து இந்த டீமை பத்தி சார் சொல்றாங்க. இந்த டீம் வந்து ரொம்ப வந்து ஒற்றுமையான ஒரு டீம் உண்டு. இருண சார் கிட்ட வந்து சார் கேட்டுக்கொள்றாங்க வந்து இருண சார் டீமுக்குள்ள வந்து இந்த 2026 வருஷத்துல வந்து 50 lakhs 5 மில்லியன்
மந்த்லி 5 மில்லியன் ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய ஒரு லீடரை உருவாக்கி தர சொல்லி சார் வந்து ஒரு ரிக்வெஸ்டா ஹிருணா சார்கிட்ட கேட்டுக்கொள்றாங்க. அடுத்தது வந்து சார் சொல்ற விஷயம் வந்து மந்த்லி இன்கம் 1 மில்லியன் 1 மில்லியன் ஏர்ன் பண்ற லீடர்ஸ் மாதிரி டெஸ்டமோனியலை வச்சு அவங்களோட ஸ்டோரியை வச்சு வந்து ஒரு புக் கொண்டு அவங்க வந்து இதை வந்து புக் கொண்டு மாதிரி அவங்க அவுட் பண்ணியிருக்கிறாங்களாம். அதாவது பெரிய இன்கம் ஏர்னர்ஸ்ட வந்து டெஸ்டமோனியலை வச்சு இப்போக்கு வந்து சாருக்கு ஒரு 30 மாதிரி பெஸ்டான டெஸ்டமோனியல்ஸ் கிடைச்சிருக்குதாம். அதுக்கு உங்களோட எல்லாத்துடைய ஹெல்ப்பும் சார் கேட்குறாங்க. எங்களுக்கு ஒரு 100 டெஸ்டமோனியல்ஸ் மாதிரி சேர்ந்ததுக்கு பிறகு வந்து டாக்டர்ஸ் மாரோடையும் அவங்க வந்து டிஸ்கஷன் பண்ணி இந்த டெஸ்டமோனியலை வந்து அவங்க ஒரு புக் வடிவத்துல வந்து அவுட் பண்ணுவாங்களாம். இந்த மாதிரி பெஸ்ட் இன்கம் ஏர்னர்ஸ்ல டெஸ்டமோனியல். அடுத்தது வந்து அதே மாதிரி இந்த 2026 வருஷத்துல வந்து 2 ஃபாரின் டூர் வந்து லான்ச் பண்ணுவாங்களாம். 2 கண்ட்ரீஸ்க்கு போயிட்டு வரக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குதாம் இந்த 2026 வருஷத்துல. ஸோ வந்து சொல்றாங்க எங்களுக்கு வந்து நல்ல லீடர்ஸ் மாதிரி கிடைச்சிருக்கிறாங்க, நல்ல லீடர்ஷிப் வந்து இருக்குது எங்களோட டீமுக்குள்ள. ஸோ இந்த லீடர்ஸ் மாதிரி கைட்னஸை வச்சு எங்களுக்கு நல்லபடியா ஒர்க் பண்ண சொல்லி சர்வீஸ் பண்ணி கொள்றாங்க. திரும்பவும் வந்து ஹிருணா சார் கிட்ட சார் ஒரு ரிக்வெஸ்ட் பண்றாங்க 50 lakhs ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய ஒரு லீடர் வந்து அவங்களுக்கு இந்த வருஷத்துக்குள்ள உருவாக்கி தர சொல்லி. அதே மாதிரி 10 லட்சம் இன்கம் ஏர்னர்ஸ் 20 லட்சமா மாறணும், மந்த்லி 20 30 இந்த மாதிரி வந்து அவங்களோட இன்கம் வந்து கூடிக்கொண்டு போகணும்னு சொல்லி சார் விஷ் பண்ணிக்கொண்டு அவங்களோட கதையை வந்து என் பண்ணினாங்க. ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். හරි. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපේ ප්‍රධාන ලීඩර්ස්ලා කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් අපි ඒගොල්ලන්ට චූටි අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා අද දවසේ කතා කරන්න ටීම් එක වෙනුවෙන් ටීම් එකත් එක්ක. ඉතින් සර් මම හිතනවා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉඳී අවසානයේ වෙනකම්ම. ඉතින් මම මීළඟට අපේ ඔයගොල්ලන් කතා කරන්න 2019 විදියට ස්ටාර්ට් කරගෙන එයාගේ ලොකු සේල් එකක් වර්ක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මාත් එක්ක මුලින්ම ආරම්භයේ ස්ටාර්ට් එක ගත්ත සංගීත ආරාධනා කරනවා ඔයාගේ අදහස් 2026 වර්ෂයට එකතු කරන්න මේ අපේ සියලුම දෙනා වෙනුවෙන් කියලා. Okay, thank you Hirna. I think හැමෝටම මුලින්ම සුබම සුබ 2026 අවුරුද්දක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මගේ කණ්ඩායමෙත් සියලුම දෙනා 2026 අවුරුද්ද වෙනුවෙන් විශාල බලාපොරොත්තු ගොන්නක් එක්ක වැඩ කටයුතු පටන් ගත්තා. ඉතාමත් හොඳ හයි නෝට් එකකින් පටන් ගත්තා ඊයේ දවසේ. ඉතින් ඒක ගැන ගොඩක් සතුටුයි. හැමෝටම ගත්තාම ටීම් එකේ ගොඩක් ප්ලෑනින්ග්ස් තියෙනවා මේ අවුරුද්ද වෙනුවෙන්. ගොඩක් එක්ස්පෝර්ට් සයිඩ් එක ටච් කරලා මම පර්සනලි වැඩ කරගෙන යනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ 2026 අවුරුද්ද අපේ සර් කිව්වා වගේ අනිවාර්යයෙන්ම 5 මිලියන් per month income earn කෙනෙක් බිහි වෙනවා බිහි කරන්න කියලා සර් රික්වෙස්ට් කළා. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ හිරුණට කියනවා සහ මුළු ටීම් එකටම කියනවා මම එතෙන්ට යන්න මගේ ටාගට් එක මම ඔලුවට දාගත්තා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් 2026 අවුරුද්ද සුපර්බ්ම එකක් වෙනවා විශ්වාසයි. මොකද ආයතනයේ පැත්තෙනුත් හරි ලස්සනට පැකේජින් චේන්ජ් වෙලා ලොකු ඩිෆරන්සස් එක්ක සැලසුම් සහගතව ගොඩක් දේවල් වෙනස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ අවුරුද්ද 2026 බෙස්ට්ම එක වෙයි මා සහ මගේ කණ්ඩායම ඇතුළු සියලුම දෙනාට. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටමත් ඒ විදිහටම 2026 අවුරුද්ද බෙස්ට්ම බෙස්ට් ඉයර් එක වෙනවාමයි ඩෙෆිනිට්ලි. ඒ විශ්වාසයෙන් සැලසුමක් ඇතුව ඔයාලා හැමෝම වැඩ කරන්න. මොකද සැලැස්මක් තිබුණොත් අපි හැමෝටම හරි සැලැස්මක් තිබුණොත් සැලැස්මට වැඩ කළොත් අනිවාර්යෙන් අපිට ඒ ටාගට්ස් අචීව් කරන්න පුළුවන්. ඒක ඩෙෆිනිට්ලි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳට ඕගනයිස් වෙලා හරි සැලසුමක් ඇතුව වැඩ කරලා ඔයාලා මේ අවුරුද්ද බෙස්ට්ම ඉයර් එක බවට වගේ ජීවිතේ පත් කරගන්න කියලා මම ඔයාලා හැමෝටම ආදරයෙන් විශ් කරනවා. හරි. Next I cordially invite my superb star in 2025 and next 5.6 million earner Rushani Surechandra. Now your time. Thank you so much, Hiruna, and for this opportunity. Okay, எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை தந்ததுக்காக தேங்க்யூ. உண்மையிலே 2025 பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு எபெக்ஸோராவோட வந்து ஒரு என் லைஃப்ல நிறைய விஷயங்கள் அந்த கனவுகள் எல்லாமே அடையக்கூடியதா இருந்தது. பேங்காக் டூர் ஃபேமிலியோட போயிருந்தேன். அதே மாதிரி
வெஹிக்கிள் கார் எடுத்திருந்தேன், அதே மாதிரி லேண்ட் எடுத்திருந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நான் ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணினது. ஸோ உண்மைக்குமே வந்து நிறைய விஷயங்கள், அதாவது நிறைய கனவுகளாக இருந்த விஷயங்கள் எல்லாமே அச்சீவ் பண்ண கிடைச்சது வந்து இந்த 2025. அதுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு காரணமாக இருந்தது வந்து எபெக்ஸோரா கம்பெனி. ஸோ அதில் நான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கலாட்டி இவ்வளோ விஷயங்கள் நடந்திருக்குமான்னு கேட்டால் நிச்சயமாக இல்லை. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். உண்மைக்குமே இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்காக நான் ஹீரோனைக்கு இந்த இடத்துல தேங்க் பண்ணிக்கொள்கிறேன். அதே மாதிரி இந்த பிளாட்ஃபார்ம் இப்படி ஒரு இதை வந்து எங்களுக்கு உருவாக்கி தந்த ஸ்ரீக்ஷண குணவர்த்தன சாருக்கு நான் இந்த இடத்துல தேங்க் பண்ணிக்கொள்கிறேன். அதே மாதிரி எங்களோட ஒவ்வொரு லீடர்ஸ், மில்லியனர் கிளப் லீடர்ஸ், அதே மாதிரி மற்ற டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்குமே இந்த இடத்துல நான் தேங்க் பண்ணிக்கொள்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஏன்னா நீங்கள் எல்லாம் இல்லாமல் இவ்வளோ அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இல்லை. ஸோ எல்லாருக்கும் நான் தேங்க் பண்ணிக்கொள்கிறேன். அதே மாதிரி எங்களோட டீம்லேயும் நிறைய இன்கம் ஏர்னர்ஸ் அவங்களோட கனவுகள் எல்லாமே அச்சீவ் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த 2025. இதே மாதிரி கண்டிப்பாக இந்த புது வருஷத்தில் 2026 எல்லாருமே உங்களோட கனவுகள் எல்லாத்தையுமே இன்னும் நீங்கள் இவ்வளோ நாள் இருந்ததை விட இன்னும் அடுத்த ஸ்டெப் கொண்டு போங்க. புதிய புதிய கனவுகளோடு நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுவோம். கண்டிப்பாக எங்களுக்கு கம்பெனி இவ்வளோ சப்போர்ட்டாக இருக்கும்போது நிச்சயமாக எங்களால் அதை அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட். பெஸ்ட்டாக நாங்கள் இந்த இயரை கொண்டு போவோம். அண்ட் நிறைய புது விஷயங்கள் கொண்டு வந்திருக்கிற சாருக்கும் சேர்மன் சாருக்கும் நான் இந்த இடத்துல தேங்க் பண்ணிக்கொள்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். Okay, Rushani. Okay. Then Safa. Safa, are you here? Safa. Okay, Api, Safa නැත්තම් Nafisa. Nafisa, over to you. Please raise your hand and then I can unmute your mic. Nafisa. Nafisa හිටියා නේද? හරි. Okay, ඊළාට මිස්ට්‍රා. මිස්ට්‍රා ඉන්නව නේද? මං හිතන්නේ මිස්ට්‍රා. මිස්ට්‍රා. හරි. Okay. එහෙනම් අපි අවසාන වශයෙන් අපේ හැම කෙනාගේම අපේ ලීඩර් රුක්ෂිකා මිස්ට අවස්ථාව දෙනවා. රුක්ෂිකා මිස් කොහොස් ලබා දෙනවා. ඉතින් අපේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සමස්ත කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඔබතුමීට අවස්ථාව තියෙනවා කතා කරන්න 2026 වර්ෂයේදී. ඉතින් මේ හැම දෙයකම පිටිපස්සේ අය අපිට අම්මා වගේ මේ හැම දෙයක්ම ශක්තිය ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔබතුමීගේ ආශිර්වාදය 2026ට ඉතාම අවශ්‍යයි. ඉතින් now over to you. Thank you. රුක්ෂිකා මිස් අපිට ඇහෙන්නේ නෑනේ. මම හිතනවා ඇහෙනවා කැඩි කැඩි වගේ ඇහෙන්නේ. මං හිතනවා මම ඇහෙනවා නේද? දැන් හරි දැන් හරි. now okay. ඇහෙන්නේ නැද්ද? now okay. now okay. හරිද? thank you හිරුන. ඇත්තටම මේ ජයග්‍රහණ දිනකට හරි අපි 2025 ගත්ත ජයග්‍රහණ දිහා බලනකොට ඇත්තටම ලොකු ආඩම්බරයක් එන්නේ. මගේ ටීම් එක මගේ ලීඩර්ස්ලා ගැන මම හරියට ආඩම්බර වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ අචීව් මම දන්නවා හිරුනට පුළුවන් ලක්ෂ 50 මාසෙකට earn කරන කෙනෙක් එනවා chairman
රුක්ෂිකා මිස් සිග්නල් ඉෂුව එකක්ද? හරි රුක්ෂිකා මිස්ට මයික් එක අන්මියුට් කරන්න පුළුවන්. හරි මං හිතන්නේ රුක්ෂිකා මිස්ගේ සිග්නල් එරර් එකක්. හරි ඕකේ අපි අවසාන වශයෙන් මම ප්‍රධාන වශයෙන්ම රුක්ෂිකා මිස් නැවත ආවහම අපි කතා කරමු. හරි නැවත මම ඔයගලන්ට කතා කරන්නම් අපේ දැන් ප්‍රධාන ලීඩර්ස්ලා ගොඩාක් වෙලාවට ඒගොල්ලන්ගේ ජයග්‍රහණ එක්ක ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් ලොකු ජයග්‍රහණ ළඟා කරගන්න එක හේතුවක් තිබ්බා. ඒ තමයි ඒගොල්ලෝ කරන වැඩේ එක දිගට කන්ටිනියස්ලි ඒ වැඩේ කරා. අද වනකතුරුත් ඕගොල්ලෝ දකිනවා ඒ වෙනුවෙන් ඒගොල්ලෝ මහන්සි වෙන විදිහ, කන්ටිනියස්ලි ඒගොල්ලෝ වර්ක් කරන විදිහ. ඒ වගේම තමයි එදිනෙදා තමන්ගේ ඒ ඉන්කම් එකට යන්න ඒගොල්ලෝ එදිනෙදා තමන්ගේ ලීඩර්ස්ලව තමන්ගේ ටීම් එක ඒගොල්ලෝ ගයිඩ් කළා. එදිනෙදා සඳ උදේට ගයිඩ් කළා සෙනසුරාදා හවසට බලන ටීම් වර්ක් එකක් නෙමෙයි අපි නිර්මාණය කරගත්තේ. එහෙනම් 2026 කෙනෙක් හිතනවා නම් මෙතන හිටපු මේ අයගෙන් කෙනෙක් හිතනවා නම් මම 2026 ආයතනයේ සේල් එකේ 150ක හිමිකරුවෙක් විදිහට ආයතනයේ මැක්ස් අවුට් ලීඩර් කෙනෙක් විදිහට ආයතනයේ 1 මිලියන් ඉන්කම් කෙනෙක් earn කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා කියලා ඒ කෙනා තමයි 2027 වෙද්දී මේ සියල්ලේ හිමිකරු බවට පත් වෙන්නේ. පැහැදිලිද? මොකද මේ හැම දෙයකම එකම එක තීරණයක් විතරයි තියෙන්නේ. කෙනෙක් ඒක ඒ විදිහට හිතලා ඒ විදිහ වෙනුවෙන් හිතලා විතරක් වැඩක් නෑ. ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කළා ගත්ත ජයග්‍රහණ රාශියක් තමයි මේ හැම කෙනා පිටිපස්සෙම තියෙන්නේ. කතා කරද්දී නම් ගොඩක් කිව්වා. ඊට පස්සේ මම කතා කරද්දී නම් ගොඩක් කිව්වා. මේ හැම තැනකම පිටිපස්සේ ඒ කෙනාගේ නම කියද්දී ඒ හැම කෙනාගේම කතාව පිටිපස්සේ තිබ්බ දෙයක් තමයි ඒ කෙනා 2025 ආරම්භයේදී එයා එතනට යනවා කියන තැන ගොඩාක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ දැකලා සහ දැනිච්ච අය. මොකද රුෂානි ගත්තත් සෆා ගත්තත් මම මිස්රා මේ හැම නෆීසා අස්රෆියාස් රිෂ්ඩා මේ වගේ ගොඩාක් අපේ ප්‍රධාන ලීඩර්ස්ලා හැම කෙනාම එහෙම ඒ හිතපු දේ තමයි යා ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කළා තියෙන්නේ. එහෙනම් 2025 දී ඔයා ඒ කරපු දේ 2026 වෙද්දී ඔයාට දැන් ඒක ලැබෙනවා. ඔයා ෆ්ලෙක්සිබල්. ඔයාට ලැබෙන ආදායම හරි ලක්ෂ 2ක් ලැබෙනවා සතියකට ලක්ෂ 3ක් ලැබෙනවා ලක්ෂ 5ක් ලැබෙනවා. මෙන්න මේ විදියට ඔයා ෆ්ලෙක්සිබල් කියලා හිතුවොත් අපි එතන තමයි අපි වරද්ද ගන්න තැන. හරි 2025ත් ගියා 2026ත් ආව කියලා අපි හිතුවලා අපේ ටීම් එකත් ඔහේ යන්න දීලා අපේ වර්ක් එකත් අපි ඔහේ කරගෙන යනවා මේ ඉන්කම් එක මට හැමදාම ලැබෙනවා කියලා හිතුවොත් එතන තමයි අපි 2026 කරගන්න ලොකුම වැරද්ද බවට පත් වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ආයතනයක් අපි කියනවා ස්ටේබල් තත්ත්වයට පත් වෙන්නේ අවුරුදු 5කට එහාට ගියාම. අවුරුදු 5ක් එහාට ගියාම. ඒ කියන්නේ ඒ 5ක් එහාට ගියාම යම් ස්ථාවරත්වයක්. එහෙනම් අපි මෙතන අපි හැම කෙනාගේම ආයතනයේ නම් මේ ඇපෙක්ස් අවුරන්නේ මේ අපිට පර්සනල් අපිට ආයතන අපේ ව්‍යාපාරයේ අපේ පර්සනල් ආයතනේ නම් මම ව්‍යාපාරය ආරම්භ කළ අවුරුදු 2ක්. එහෙනම් ඒ අවුරුදු 2ක කාලයක් විතරයි මට තියෙන්නේ. එහෙනම් මම ස්ටේබල් කියලා මට නිකන් ඉන්න බෑ. ඒ වුණොත් මම ෆේල්. ආයතනයක් විදිහට මම ෆේල් වෙනවා. එහෙනම් 2026 දැන් සමහර අය 2025 වෙදි මාස 6යි වෙන්න පුළුවන්. මාස 8යි වෙන්න පුළුවන්. අවුරුද්දයි වෙන්න පුළුවන්. අවුරුදු 1මාරයි වෙන්න පුළුවන්. අපි එහෙම හිතලා හරි දැම්මට ලක්ෂ 5ක් එනවා. දැම්මට ලක්ෂ 3ක් එනවා කියලා අපි හිටියොත් 2026 අපේ ෆේල්ම ඊයර් එක බවට පත් වෙනවා. ෆේල්ම ඊයර් එක බවට පත් වෙන්න හේතුව මොකද්ද? අපි හිතුවා අපි දැන් ඕකේ. අපි දැන් සක්සස් කියලා. හැබැයි එතන තමයි අපිට වැරදෙන තැන.
අපි හිතන්න ඕනේ තවම අපි කිසිම කෙනෙක් ස්ටේබල් නැහැ. අපි තවම කිසිම කෙනෙක් අපේ වර්ක් එක තුල පරිපූර්ණත්වයට පත් වෙලා නැහැ. මොකද අපි තවම වසර 5ක්වත් මේ ව්‍යාපාරය ගත කරලා නැහැ. එහෙනම් අපිට එහෙනම් මහන්සි වෙන්න වෙනවා. ඒ අවුරුදු 5ක පහු වෙනකන් අපේ ලොකු කැපකිරීමක් අපිට කරන්න වෙනවා. අපිට ආදායම ආවා, අපිට සේල්ස් ආවා කියලා අපි හිටියොත් අපි සමස්තයම අපේ ආපස්සට ගමන් කරනවා. එහෙනම් හොන්තට මතක තියාගන්න ආයතනයක ස්ථාවරත්වය නිර්මාණය වෙන්නේ වසර 5ක් එහාට ගියාම. ඒක තවත් ශක්තිමත් වෙන්නේ වසර 10ක් එහාට ගියාම. එහෙනම් අපේ මානසිකත මේ ව්‍යාපාර ක්‍රමවේදවල තියෙන ලොකුම අවුල තමයි අපි පර්සන් කෙනෙක් විදියට හිතනවා. පර්සන් කෙනෙක් විදියට අවුරුද්දකින් මාස 5කින් මාස 6කින් ටක් ගාලා අපි දෙයක් කරාට පස්සේ අපි ඒකෙදි කන්ටිනියස් වර්කින් එකේ හරි දැම්මට හම්බ වෙනවා කියලා මානසිකත්වය අපිට එනවා. 2026 මම ඔයගලන්ට දෙන පළවෙනිම දේ තමයි මම කලින් ඔයගලන්ට කිව්වා 2027 ආරම්භ වෙද්දී ඔයාලට තියෙන්න ඕන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වර්ක් එක 2026 දී ඔයාගේ ලොකුම දැවැන්තම දේ බවට පත් වෙන්න ඕනේ මේ ඒක කියලා ඒ වගේම තමයි 2026 අපිට වැරදෙන පොයින්ට් එකක් බවට පත් වෙනවා. මොකද ගොඩාක් සක්සස් වෙච්ච මිනිස්සු සාර්ථකත්වයෙන් ඔළුව ගොඩාක් උදුම ගත්තාම එයා ඔක්කොම හොඳයි ඕකේ කියලා හිතා ගත්තාම අපි ගොඩාක් වෙලාවට එතනින් ධම්ම අපි වැටෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ හින්දා තමයි 2026 හරිම පරිස්සම් එකක් බවට පත් වෙන්න ඕනේ. අපි ගත්ත ජයග්‍රහණ රැක ගන්න නම් 2026 අපි ඒ ජයග්‍රහණ 2025ටත් වඩා වැඩිපුර වැඩ කරන්න ඕනේ. ඔබට දැනෙනවා නම් 2025ට වඩා 2026 ඔබ වැඩ කරනවා කියලා. ඒක තමයි ඔබ අර මම කියූ තත්ත්වයට පත් වෙලා නැයි කියලා තියෙන එකම සාධකය. එහෙනම් 2026 ඔයාට දැනටමත් ෆ්ලෙක්සිබල් ඉන්කම් එකක් නම් කියලා හිතනවා නම් අදම ඒ සිතවිල්ල අයින් කරගෙන තවමත් ඔබ කිසිම ආකාරයක ෆ්ලෙක්සිබලුත් නැහැ. තවමත් ඔබ කිසිම ආකාරයක සස්ටේනබලුත් නැහැ. ඔයාගේ ඒ ව්‍යාපාරය කොයිම වෙලාවක අපි දන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මහන්සි වෙන එක කිසිම ව්‍යාපාරයක නතර කරන්න බෑ කිසිම කෙනෙකුට. එහෙනම් හැම තිස්සෙම හිතන්න 2026 නෙමේ 27ට ගියා 28ට ගියා අපි අපේ වර්ක් එක තුල උපරිමය අපි කරන්න ඕනි. මේ ඉන්න තැන හැමදාම එකම ප්‍රස්ථාරයක් ඇන්දොත් ප්‍රස්ථාරයේ එකම විදියට හිටියොත් අපි එකම විදියට තමයි. හැබැයි කඩා වැටෙන ප්‍රමාණය අපිට හිතා ගන්න බැරි තරමටම විශාලයි. එහෙනම් හොඳටම මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ කාරණාව. මොකද දැවැන්ත මිනිසුන් සාර්ථකත්වයේ තුල ගොඩක් දේවල් හිතනවා තමන්ට ලැබෙනවා. දැවැන්ත මිනිසුන් සාර්ථකත්වයේ තුල ගොඩක් දේවල් ලැබෙනවා කියලා හිතනවා. ඊට පස්සේ සියල්ල වර්ක් එකකින් අමතක කරනවා. සමහර අය මේ වර්ක් එක හරි ඉන්කම් එක ලැබෙනවා කියලා තවත් ව්‍යාපාර ආරම්භ කරන්න යනවා. තවත් ගොඩක් දේවල් කරන්න යනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න තමන්ට මේ ලැබෙන සෑම ආදායමකම ස්ථාවරත්වයේ රඳා පැවතෙන්නේ අවුරුදු 5ක් එහාට ගියාම. එහෙනම් ඔබ ඒ වසර 5ේදී කරන්න ඕන දේවල් උපරිමයෙන් කළ යුතුමයි. එහෙම වුණොත් පමණයි ඔයාට ජයග්‍රහණය කරා යාමට හැකියාව තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙතන ඉන්න හැම කෙනාම මොකක්ද කරන්න ඕනේ? 2025ට වඩා 2026 අපි වැඩ කරන්න ඕනේ. එහෙනම් සේල් එක අපිට අරගෙන එන්න ඕනේ. සේල් එක අරගෙන ආවොත් විතරයි අපිට ෆොරින් ටුවර්ස් එක යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නැවත කණ්ඩායම් නැගී සිටවීම, නැවත කණ්ඩායම් බල ගැන්වීම කළොත් විතරයි අපිට ඒ තැනට යන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. එහෙනම් මේ කාරණාව වැඩියෙන්ම ඔයගොල්ලෝ ඔළුවට අරගෙන කටයුතු කරන්න ඕනේ. කවුරුම හරි අද හිටියනම් මම හරි ඕකේ මට 2025 දී ඔක්කොම හරි එහෙනම් දැන් 2026 දී මම මෙහෙම කරනවා කියලා මතක තියාගන්න. කොයිම වෙලාවකවත් 2025 කරපු එකදු දෙයක්වත් ඔයා මිස් කරගන්න එපා. ඒකට වඩා වැඩි දෙයක් කරන්න, උපරිම වර්ක් එකක් කරන්න තමන්ගේ ඔළුව තුල හදා ගන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? එහෙනම් අෆ්රා මේ පොයින්ට් එක අපිට එකතු කරන්න. අෆ්‍රා ඉන්නවද? හරි අපිට කවුරු හරි ඉක්මනින් එක්කෙනෙක් ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එක දෙන්න. අෆ්රට සිග්නල් ඉෂුව එකක් වගේ. අපිට ඉක්මනින්ම ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකක් දෙමු අපිට අවසන් කරන්න. කවුද ඉන්නේ සිංහල?
අපිට පොඩි chat එකේ message එකක් දාන්න යාගේ නම පොඩ්ඩක්. එතකොට මට ඒක මේ mic එක මේ unmute කරන්න පුළුවන්. මට chat එකේ message එකක් දාන්න ඉක්මනින්ම එක්කෙනෙක්. අපේ translators ලා රිස්මියා. Okay, thank you රිස්මියා. හරි. Okay රිස්මියා, ඔයාට අවස්ථාව තියෙනවා. என்னோட சேனா இப்போ நாங்கள் வந்து அச்சீவ் இப்போ நாங்கள் வந்து இன்னும் அச்சீவ் பண்ணணும் இல்லை இப்போ நாங்கள் வந்து அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் இதில் நாங்கள் நல்லா சேல் பண்ணி நாங்கள் நல்லா முன்னுக்கு இருக்கிறோம் அப்படின்னு நாங்கள் நினச்சிட்டோமே நினச்சி நாங்கள் ஒன்றும் செய்யாமல் இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் இன்னமும் கீழே தான் போவோம். ஸோ நாங்கள் வந்து 7 மாதம் மட்டுக்கும் ஒரு கம்பெனிக்கு நல்ல சேல் நாங்கள் கொடுக்கணும். அப்போ நாங்கள் இதை நான் அச்சீவ் பண்ணுறேன் நாங்கள் அது அப்படி இடத்துல நாங்கள் சும்மா எழுதிட்டோம்னு சொன்னால் நாங்கள் அது சரி வராது. ஸோ நாங்கள் இன்னமும் எஃபோர்ட் போட்டு இன்னமும் கம்பெனிகள் சேல் கொடுக்குறது நாங்கள் நிறைய செஞ்சு நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி நாங்கள் எங்களோட சேல்ஸை கூட்டி கொண்டு செய்யணும். ஒரே நாங்கள் எழுதிட்டோம்னு சொன்னால் அப்படி நாங்கள் இன்னும் கீழே தான் போவோம். ஸோ எல்லாரும் இந்த நெக்ஸ்ட் இந்த இயர் முடிய போக நல்ல ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கணும்னு தான் சொல்கிறேன். அப்போ நாங்கள் எங்களோட ஒர்க்ஸை கூட்டணும், எல்லாம் ட்ரை பண்ணி எல்லாத்தையும் நல்லா செஞ்சு கொண்டு போவோம். அப்போ எங்களோட சேல்ஸ் வந்து இன்னமும் கூட நாங்கள் சேல் பண்ண நாங்கள் இன்னும் எங்களுக்கு டூருக்கும் போகிறதுக்கான இதுவும் கிடைக்கும். அது மாதிரி நாங்கள் கம்பெனிக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு சேலை கொடுத்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ யாருமே நீங்கள் வந்து இப்போ நான் பண்ணிட்டேன்னு சும்மா வைக்க வேணாம். இன்னும் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ட்ரை பண்ணி உங்களோட ஒர்க்கை நீங்கள் கூட்டி இன்னும் சேல் ஒர்க் நல்லா பண்ணுறதுக்குரிய இடத்துக்கு வரணும். அப்போ எப்பயுமே நாங்கள் பண்ணிட்டோமே இருந்தால் நாங்கள் அப்படியே இன்னும் கீழே தான் நாங்கள் போவோம். என்ன சார்? හරි රිස්මියා, thank you. එහෙනම් මම මේ කියපු point එකයි මම කලින් කියපු point එකයි සර් අලුතෙන් අප්ඩේට් කළා ඔයගලන්ට. අලුතෙන් supplements වල packaging එක එන්නේ black color වලින්. ඔයගොල්ලෝ මේ වෙනටත් ඒක දන්නවා. ඉතින් මේ black color supplements එන්නේ gold color name එකත් එක්ක. ඉතින් අපිට ඉදිරියේදී halal certificate එක බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් ඉක්මනින්ම. ඉතින් නෝම්බි උදා වෙනවා පෙබරවාරි 15 16ත් එක්ක. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි arrange කරගන්න ඕනේ අපේ sale එක උපරිමයකට අරගෙන යන්න පුළුවන් විදිහට. ඉතින් මේ හැමදේම එක්ක අපි ගොඩක් අපේ ගම් වතුරේ හින්දා විවිධ දේවල් එක්ක අපහසුතාව වෙච්ච අය ඉන්නවා නම් ඒ හැම කෙනාම නැවත නැගී සිටින්න කාලය තියෙන්නේ. දැන් ගොඩාක් වෙලාට 90%ක්ම නැවත හැම කෙනාම යථා තත්ත්වයටපත් වෙලා ඉවරයි. ඉතින් මේ හැම කෙනාගේම නැවත ආගමනය 2026 ඉහළම ආගමනයක් බවට පත් වෙනවා. මම දන්නවා මෙතන නම් කියපු නැති ගොඩක් අයගේ අලුත් නම් දැවැන්ත ජයග්‍රහණ එක 2026 ආරම්භ 2026 අවසාන වෙද්දී නම් දරාවි. ඉතින් මුෂාෆිරාට එයාගේ වර්ක් එක එහෙම ඉඳන් කරන්න පුළුවන් නම් වෙන කිසිම කෙනෙක්ට වෙන කිසිම කතාවක් නැහැ. ඒක ඒ විදිහටම කරන්න පුළුවන් කියන එක විතරයි මම විශ්වාස කරන්නේ. ඔබ විශ්වාස කළ යුත්තේ දෙයයි. ඇයට ඒක කරන්න පුළුවන් වුණා නම් ඔබට වෙන කිසිම excuses එකක් නැහැ. මුෂාෆිරා හා සමානව ඔබට එය කළ හැකි. 2026 කෙනෙක් මැනේජර් වෙන්න තවමත් හිතලා නැත්තම් ඔයා මුෂාෆිරා දිහා බලලා 2026 අද ඉඳන් ඔයාගේ plan එක එකතු කරන්න. මම උදේ message එක දැම්මා. අද ජනවාරි 2 වෙනිදා. පළවෙනිදා දැනටමත් ඉවරයි. දෙවෙනිදා ඉවරයි. දවස් 10ක් වගේ වෙයි 2026ත් ඉවර වෙද්දි. එනම් 2026ත් මේ විදිහටම 2027 ආරම්භ වෙනකොටත් මේ විදිහටම ඉන්නවා නම් ඔබ සම්පූර්ණ ෆේල්. එහෙනම් 2026 ඔබ දිහා බලන්න මුෂාෆිරා දිහා. ඇය Apex manager කෙනෙක්. ඇය Apex Diamond executive leader කෙනෙක්. එහෙනම් ඔබ කොතනද ඉන්නේ? ඇය කොතනද ඉන්නේ කියන දේ විතරක් සිහි තබා ගන්න. මේ තමන් යා යුතු ගමන තමන්ගේ අවබෝධයෙන් යන්න ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද සෙෂන් එක නිමාවට පත් කරනවා. ඉතින් හැම කෙනාටම මේ ලැබුවා අවුරුද්ද ඉතාමත් ඉහළ සාර්ථකත්වයන් කරා ළඟා කරන හැකියාව ලැබෙන අවුරුද්දක් බවට පත් වෙන කියලා විශ් කරනවා. ඒ වගේම අද අපේ ආරාධනෙන් මෙහි ආව චාමන් සර් ගොඩක් ස්තුතියි. අපේ ටීම් එකට මේ දෙන සපෝට් එකට, ඒ වගේම අපේ ටීම් එකට මේ දෙන ආදරයට ගොඩාක් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉඳලා ගොඩාක් දේවල් කළා. ඉතින් ආයතනයේ අපිට ඕන කරන දේවල් ගොඩාක් ලබා දුන්නා. ගොඩක්ම ස්තුතියි. ඉතින් 2026 අපිට
ඒ කිව්ව දේ අනිවාර්යෙන්ම ඉෂ්ට කරන්න හැකියාව ලැබේ. එක්කෙනෙක් නෙමේ දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක්ම නිර්මාණය කරන්න අපිට හැකියාව ලැබේවි. 1 මිලියනස්ලා ගොඩක් නිර්මාණය කරන්න හැකියාව ලැබෙන අවුරුද්දක් බවට නිසැකවම පත් වෙනවාමයි. ඒක ඒකාන්ත වශයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා කියන දැඩි අධිෂ්ඨානයක් අපි සියලු දෙනාගේම සිත් තුළ තියෙනවා. තිරුක්ෂිගාමිස්ගේ ගයිඩන්ස් එක්ක මගේ සියලුම කණ්ඩායම් වල ටීම් ලීඩර්ස්ලා එක්ක මේ ගමන ලස්සන ගමනක් යන්න අපි ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඉහළ තලවලදී ඉහළ සෙෂන්ස් වලදී අපි හම්බ වෙමු සර්ත් එක්ක මන්ත්ලි මීටින් එකක් අපි අරගෙන. ඉතින් රිස්මියා අපි අවසානයේට වාට එකතු කරන්න පුළුවන් මම කතා කරපු දේවල්. එහෙනම් හැම කෙනාටම බෙහෙවින්ම ස්තුතියි අද සම්බන්ධ වීම ගැන. ඉතින් thank you for your participation. என்னென்னு சொன்னா இப்போ எங்களோட கம்பெனியில் வந்து சப்ளிமெண்ட்ஸு புதுசு பண்ணிக்கிறாங்க. எங்களுக்கு ஈஸியான வழியில் செஞ்சு கொண்டு போகிறது செஞ்சுக்கிறாங்க. கூடிய சீக்கிரம் ஹலால் சர்டிஃபிகேட்ஸும் கிடைக்கும். நாங்கள் எங்களோட ஒர்க்கை நிப்பாட்டாமல் தொடர்ந்து பண்ணி கொண்டு போகணும். மற்ற வந்து நாங்கள் நினைக்கிறோம் மிச்சம் பெருக்கி நினைக்கிறேன் எங்கள் எல்லா கஷ்டம் முசாஃபிர் அஷிஸ்ட் இருக்கிறாங்க, அவங்களோட ஆமில் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆகிக்கிறாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு அவங்க அந்த வீல் சேரில் உட்காந்து கொண்டு அவங்களுக்கு செய்ய ஏழுமெண்டுச்சுன்னா எங்களுக்கு நாங்கள் எந்த இடத்துல இருக்கிறோம் நாங்கள் அதையும் கொஞ்சம் மைண்டில் வச்சுக்கொள்ளணும். நாங்கள் எந்த இடத்துல இருக்கிறோம் எங்களுக்கு ஏன் செய்ய இயலாது, அவங்களுக்கு செய்ய ஏழுமெண்டு சொன்னால் உட்காந்து கொண்டிருக்கிற அவங்களுக்கு இவ்வளோ செய்கிறாங்க. அப்போ நாங்கள் எங்களுக்கு எல்லாம் 2 கை கால் தந்திக்கிறோம், எல்லாரும் தந்திக்கிறான். அப்போ நாங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்கணும். ஸோ எல்லாருமே இதில் நல்ல இன்கம் எடுத்து அவங்களும் நல்ல போஸ்ட்வலுக்கு போயிட்டு இன்ஷால்லா இந்த 2026 நாங்கள் வந்து எங்களோட ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் நல்ல ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டை நாங்கள் கொடுக்கணும். நல்ல ஒரு சேல்ஸ் ஒர்க்கை கொடுத்து அச்சீவ்மெண்ட் நல்லா நாங்கள் அச்சீவ் பண்ணி நாங்களே அந்த இடத்துக்கு வரணும். இன்கம் 1 மில்லியன் எடுக்கக்கூடிய இடத்துக்கு நாங்கள் எல்லாரும் போகணும். கட்டாயம் எங்களுக்கு ஏழும் நாங்கள் ஏழுமே நினைச்சு செய்யணும். எல்லாத்தையும் ஃபீல் பண்ணி செய்யுங்க. கட்டாயம் எல்லாருக்கும் முன்னுக்கு போவேலும். அதே மாதிரி சீக்ஷண குணவர்தன சொல்லுங்கள் ஷியாமன் அவர் வந்து எங்களுக்காக டைம் ஒதுக்கி அவருடைய இவ்வளோ ஷெடியூல் கஷ்டமான நேரத்தில் எங்களுக்காக டைம் ஒதுக்கி எங்களுக்கு இதை அரேஞ்ச் பண்ணி அவர் பேசினது அவருக்கு நாங்கள் நிறைய தேங்க்ஸ் பண்ணணும். நாங்கள் அவருக்கு நிறைய அல்ஹம்துலில்லாஹ் நிறைய எங்களுக்கு செஞ்சு தந்திக்கிறாரு. ஸோ அவருக்கு இது மிச்சம் தேங்க்ஸ் வந்து எங்களுக்கான இதை வந்து உருவாக்கினதுக்கு. மற்றது வந்து எல்லாருமே இந்த 2026 ஒரு உங்களுக்கு ஒரு வெற்றிக்குரிய ஒரு வருஷமா நீங்க மாத்திக்கொள்ளுங்க. மில்லியன் இந்த இன்கமுக்கு நீங்க போகணும். 2 மில்லியன் 5 மில்லியன் இந்த இன்கம் நீங்க போகணும். கட்டாயம் எங்களோட ஒரு ஹிர்னஸோட டீம் சங்கீத் எல்லாரோட டீம் எல்லாரும் இங்கே இருக்கிறாங்க. எல்லாரோட டீமும் நல்ல ஒரு இன்கமுக்கு போயிட்டு நல்ல ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணணும். இன்னைக்கு ஜாயின் ஆகின எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ். மீட்டிங் ஜாயின் ஆகின எல்லாருக்கும் இன்ஷால்லா கட்டாயம் உங்களுக்கு எல்லாம் வந்து நல்ல ஒரு இன்கமுக்கு போகிறதுக்கு நல்ல ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இந்த கம்பெனியில் பண்ணுறதுக்கு எல்லாம் அவங்களுக்கு எல்லாம் கிருப்பை செய்வானாக. தேங்க்யூ ஸோ மச். Hirna sir. Okay, thank you Rismia and thank you Afra. Translation වලට එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Good night, see you.